Yama Ghana for Kwaba na yesha kasebono ase. Na ebusua kasebono yesha ase no eya hosem pa we ya torenchem Nigeria ne beka se calamity na kire se wodwene ho a woti ase a enye nanso ne nyina no Facebook no ye de ho video e ba bekere wo efese DLFM de ye ka ye di ho dance anti emunsam enie mene okasai hosem a efiri wo my Ghana oti mantemu ba ekirem se Subonto bi etimi adani abutu ewo woti river no so amewi akire no enipa makomako edu baako 11 a enkwada nketenkete mienu minus ewo mu a aya hosem papa na sa hosem we etodwa no mo kirem se wono mu a atorentem bremu mu tim twitwa age wo mu a ensuo fa wo mo no etimi abomode a menipa makomako ensia de yetimi rescue wono mu a ye beka se nyame adom mo tenkwam na emom se ye kasa yi a no nsia bo apa hosima edumienu no enipa makomako enum eda so ahyensuo na se a ye hwehwe wono mu a ye hunu na assembly member a wono wo Dambai Lakeside electoral area honorable Emmanuel Atali ana wani yensam tro ne Kingsley Mamori edi nkoma na wetirem se hosam ne se ye no amunum hono mu na kire se rescue team wonom etisi nsuo no mu na kire se asojafo a womo enim ensuo mo dade metire navy officials wonom nyina ka ho bi any local boat operators wonmo a etwi Subonto e won potem ho nyina so wonom etigu nsuo no mu na busu ba ye Facebook no so a enye oti river no ana eda hayi na wei ana amne nipa makomako edu baako amene okasai emunum yehu wo mu no wo ba ye Facebook no so a aye no ho pictures and videos of Gan ohwenhwe ana wi wani so a enyikura na manebo ni kirem se na Subonto no walodu eye gadifo efiri eye Dambai ana wodi ani akirem ewo ye injari eno no eye farming community bia ewo krachi is kropono emu na enam so ema sa to rente moye atimiasia aya hosem pa na wonom azuzu se ema no a na omugu eye boat no no na wonom nyina eye gadifo a omakwa akodidwa ewo Dambai market ana chese womo sa ko omunchi na sa hosem moye eseye na Mr Clement Kwesi Cheki won na ye chairman edema boat operators wada to that them say we na kwaya hosem pa se bepem na nipa makomako enum ye ntimi hu wonom na emom wonom a yetimi rescue wonom ne de akwada ba ko ka ho yetimi amom so edo makwa kopiem ewa ya asabia ye hwese betimi agina so waje wonom enkwa mayenkwa homaso ne ne yensam tro ni Kingsley Mamori eni sasem ho enkomo wo ba ye Facebook no so a popo biribiri pa ana so bonti eda so se fata nto ba wo so betimi ahwebi Kingsley Mamori Ken bebi abakwade. Hello Ken. Hello Ken. Ken, what you mean? Hello? Hello Ken, what you mean? Wada ma position hu ye gina baby ye ma na ntimi no nkasa se emuda ho no mo a amane boy e ba ne san anansam trofo am wo ho otimantamu e beka mo nsa ne mu nkire mu ene san Mimia suga timu endanyu brain prempra me no e ka sempo no ye da so agina eye river oti anu pe awose de nipa botin ku almost a mu agina hanumu a rescue team no me kan ya ba ku yenu yansan na enum ba se kudon enum ena egu esu no so a kana pano embetemu Sunday ya report issue no omoda so ewo esu no so a yehwehwe envra kudona edani butu ya yetinye ye ebinumu a ebinumu eda so hye esu no ase no yehwehwe omo ende enimrefai na ezome de wachire mu se de wachire mu no eno ano no envra eyimbe kudona edani butu ya omo de piemu ewa Dambai nkomusa kwa Enquires no na kudona edani ebutu ye ko fansa no omo ye nkantam ede eye kudo mienu ekoye enimoni no omo timi anya enipa enum eji omo na aka enipa beye enum ewonso no ye enipa ensia na aka enum enne ewieye yakopon ayadum na osenkame na ni otwi eye boot no so no ono so atimi agare akwakwanya dua bia ono so aye den atimi afemu
you know Kokopim police station and automatically a statement. Minya a nipa Sunday ye na ye data yes one more or moon and you show me gary or mudu kudono a one should say yena a shouldn't change a yes show mo no na aka a open for bako a one show no mo aka akwala by abaiwa 1 year in fear and 9 a one show no mo and a fee fulani ni papa bako and the sunny pan and say and that's what is you know yen my navy for the local fisher food sono that's what you know so you do not find a proper cameras say ebia abono in say eduquate there I could on at the bar you better cock could on like say omanya anybody ye and answer omanya ibinu obi samia I'm say ya have a dear I go okay, said the original war in Sunu change from Kolani and Penny for a member of 4 years sooner. I will be papa. Enti Ken natural say a nipa enumua infitiasiano wamoka in Sonasiano. Yetimi a yimienu amase say me and sana bepem na ye who one more. Wamudaswa won Sonasia or pain for Kahubie. Find it better. Massa a nipa and you know as I become. As you record a year and what change, I can't depend and I'm the answer here as I do the kind of thing for town, a pala by 1 year in CMI so town and I feel flying in Barco. Okay, so the young and flying for no more, we say, Minister, to do or moody shannon poop, or what me, I know now, what any young coupon there now or my fan up with here. And one again, I war or came home more, yes. Here to me there almost half a put on. You know, no put on the booty and a couple years in Shuma and can you Shuma and Jalcaso with a bit more to American attack on my couple in Shuma. You know, Papa from also. And the you can say, or mobile baby to Nativiano. It's not up a month if you are mono, Yabama if we will pay for. But Ken, answer my becono. To renchen be say a bana say in so a woni adianwa. Ayana ye busa say one more netical duono and yembiano a life jacket na wo mushebi. Timami Musa, one more ye wo mupie no, na some what me tie driver no so and I said na o twine no mu asemwa. Na one mo hye life jacket na no mutibonto no so ana. The genesis of the area in someone says, and by a Jordan, a mother did dry a gachi and Branda. And there was almost one. Both a deal if you enjoy about Damba and both now for Mamba. Into the upper minds, and there was someone a woman said to move from a phone call a cranasy offer. And say both Sabia or more Enya and both to know a charge or more any papa could be a year. 25 Ghana cedi. And I'm confirmed so said that both no with bad idea no a year 15 cedi and both in age omo and a boat no so a chemwa mu number no and so it is a begin of 15 cedi in out no and the boka into more than 20 Ghana cedi na mu famu enko both no so ye and confirmed almost can so and say na papa is say I think the Abba just because of 5 Ghana cedi entry. And to your margin at the year. Second, 15 cedi now since Nana 25 Ghana cedi and I say 20 Ghana cedi. And the young Concord service boat in Kitwana, I had the but of the condition. And to many kind put the Egypt in the or the for 10 Ghana cedi. Into 10 Ghana cedi now. Yenuano na homa no atiatom nenso I think say nchiremu ni nyina no ana yenua Kingsley Mamware ede amaye no na oba yen Facebook no eso a DLFM 106.9 wo hwese ne oti river no isida ho na enipa maako edu baako nyame amfafie a sesei no emu miensa a wopemfo kan wo de amane boni chirim se wo moda so a wo nsuo no ase ayare hosem wo mpae bia no abobi ede ama wonom yento akase bo no eso ye to akase bo no so ane ye bo ede awura mu wo finfin mantem na wona akopie hono a ene ye maame a wanya mfinhia no aduasan so me 37 years
sisi ameke say oyobi otonton jenne e wokopie mu asen eye Dasmania no ewo eye asen not eye district ni mu eno no ewo finfi mantem sisi ameke say maame no wakwa question ni kofri mu kwamu a chese eye nyinam kanea light etimi achi na akwaya reho se mpa wompotem honum na maame ni din ade maame bi na ni nyina ne say otifia na ne wahunu se ne enyinam kanea homa bi ene egufom na ba bi egunu so egukwa mo nti na adwe nyina ne so ne ejanim momode ne onkofa ejese enyinam kanea ho ejese power infantu ba bi se be ya eja entumi kwadi enipa biara wu na no ene okoso mu pen ne enyinam kanea yi eso no mu se kika echi maame ne yenso no mo din maame atwahwe a sesi amekese maame bi wafrim ya ewo eye asen empotem honum na nka ne kirem se ne ma no kopie mu wode wo mu hu se maame eda honum a enkwan ne mu na afi de ayem hihie nti wonum antumi anso no mu dimirika free se wonum tusu se sadia maame ne da honum a wo mu hu se nyinam kane na ache no so amu nim na mo so do mo so keka ne pa wa hwe ne ya na adi edi wonum ti no omo de awon dimirika ne etiatia ma ne adomfo ene atese edoma hodo won potem honum bo moden eji chiridi ebe moden akwaboa wonum a maame omutumi ekokofa no na esi ameke say ade maame no mpanifo abom na afin so eye asen north eye district police command aba moden akọ honum a esi ameke say omutumi akofa eye maame bi emu no e de afiri honum a ono kokopie mu o ye asen eye hospital eye emukraya bia mpanifo hwe apapa maame no mo hwe adekro patia nam so a maame tumi wure na afin so kwan ahodo a ese fa so na hwehwema ahodo bi a befa maame eye bi ho ewuo no ho no omutumi hwehwemu na nsema ahodo bi a ka achi no ono abetu dama di ye kese bon be free akira ba no so no yetimi edi asomnetif wei ene nsema hodo a eno so every asen of botem no ma ba di ye kase bo ye bo akire edi asomnetif ena nimre ye nto anyumre no se kase bo no so e wo DLFM 106.9 na ye ko emfimfim mantamu ebiem na weri yadru awutu breku ene mpotemo na ene koto a wo awutu breku ekwa asetena na maame a wotena da mu se wotemuafo no eye na wo mikunto wode atu da kirem se emrante makomaako ensia yensan fo mo nkonkosi ewa posifo kukum na ebresem no yensan emfa wonom emra na koto esa gina so ka se nipa bienu bi so yema wonom bail na ebresem no wo mo so yensan fa wonom emra firi se o mapom den enhyada ensise so na de ntia enipa irom ko gina koto no mu nkiremu enie amane bani kiremu ese bensa busumi bienu enie ana beto da se abrante bi ani ababetodwa eye prosper eye boni wo ye pragia eye rider bi anase otwi pragia ewo utu breku anase utu senya ene nempotem na wona ne mfafo bi a wo mudin ene blessing boni Emmanuel Bafo Kwame Ahinsan Richard Kwansa ana Gideon Amisa di otwato eye Emmanuel Otu na akwanto te samranti e mudi atodwa ne nyina ye fo mkosi aposifo gukum no ene se na nyina no ene se abranti a ne din ede eye prosper boni wo ye pragia driver ibia na wonu ekirem se bese busum mienu nie abranti bia wono wo firi nkran epiemu e wo ye awutu senya ene nempotem mo ko ho se wo kwa kwasra ne mpra bi anansa ne girlfriend e wo ho na eno na wabra wo mte wote pragia no mu na abranti eye prosper boni ede ne nam no enkomodi die mu na abranti na wo firi nkran ba ye no e kan de a kire eye pragia rider ne se na sa wo kai ya wutri ya na wo pragia ayedada na bompa e ma me dachi bia no menyesika meto fufu ama na watimi ade ya adwuma na wo mu ko nyina kwa se eja driver ni na wone ne passenger e bon komonti abrante na wo fi enkraba ye no adwemboni bia ne ho mo na woni tirimti enkomo na mu de nyina no ene se wo si fo mu a pragia rider no kai no se de be ya o mu be exchange contacts na ebresem no nkomodie ne kwaso ano so nyesika obeto pragia foforo na wadi abrante no wa hwe obi wadwempa sei nanso ye de bone na atua no so ka na no na wo mo kirem se wo bra abrante ne si fom no ana wode ne contact ema pragia rider ne se daachi bia no ya afreme na me so me kwankran ya esanse de wusi ebe fa me kama na wode mababe pie mu ewo eyesenya ne mpotem no mehwe na mato pragia foforo abrɛw apostle for report ni kirem se wo bra abrante ni si fom a wokoye no bet se 30 minutes achi ana pragia rider no fe no se ai wo hefa ano so hana mewo enti abrante nche se wo bra wo ma direction nyina no na wonim se bone aba abrante ana wo twi pragia ne tirim eye prosper bone no bone bi aba ne tirim na wo kwan so wone ne mrante mu nyina twi pragia bie ne nanfofo
emi enkonkonti ba ekita won mo koya na wo makoto de ahya abrante no a wono wo firi nkraba no so a obesra ne mpra no se ai abrante no ama wono pragia rider no se bio ne bema ayira abrante kan sa no de wo bema ide no de bema bedan ana wo bema na wo de kwa chinchinga woni mo hwe na so ba kwa huru wadansefo no hwan eno ana abrante eye prosper boni ene ne namfofo no wo mtigu abrante no so bu no ama abrante nto piti a oboni kan say unconscious otomum a wakasa ena eyeye na no ne ma no so de kopie mu ewo ayasabia no ana ise nyame adom ne ho atimi ato no a eno na posifo a wa wutu breko ne potamo etigu montre so kwachi abrante a ne din ede prosper boni ere ne fafo ma akoma ensia amene okase dom kokogina mu ewo court no court wa kire mu say abrante na wono wodi dom anim ekobo eyesa abrante eye prosper boni no mena okase wono de yesi na pomuden no ensisi so anunti ya grant the bail say na pomuden no enkonka ne na emom ensia aka no de court se efo mo kwatwenem ewa posifo kukumu firi say wonti men kasa obe mayira na yobi na ma obe mayira nti wo be frɛ edom akwa bosa nipa no asabre no court kyeresa bosumi ne dato so aduonu baako no yensan fo ono momra na se ba bia Ghana mra se bia ne yentwimpie na se mrante ndi bi ma yenka se wo monko se wo mudi fon so dia ene se bia twonro ya empenesi yempam ho danta wei ene samu a efiri awutu breku aba beto dwa ye be munsam eriama wo o connect say krache no o kwa kwesra ne girlfriend wo say awutu wo senya breku ana wo si fom no prosper boni ekyerese ne be ma yire ntene ye de ofiri nkran ba na awia wo de be ma ne be dan sane say ho ana in fact wo frɛ mrantie makomako nsia ka na ho blessing boni Emmanuel Bafo Kwame Ahensan Richard Kwansa Gideon Amisa any Emmanuel to say nyenko bo abrante mfe say wa mase bio me mema ye ayira na me san sem we no kwa mente ase ofiri say edam efitim na ye te say wono mo keka ka say obeya na mbe mayira no me hu obi a watimi aba bonte ye hu se ne be mani ho nkomo ma ye nhwe bie unya bia behwe se be ya e betumi anya ho adanse de ne ye hu se de ye koso na ye no kure no na janka ye nso ye po adwuma ne ye kofia ne ya boye ho ban ne hese yes bia kan no na se na ne kase ete ana se se anso bia eya ye ne ntino aye kutu be se Centerfield unim Centerfield obekuni pa chiringam me na ori ngade no be boa se Covitela tiwe se anya hwekura ne na wa ha ndi enim se de ne o ma ko ndi gajane de yira eni anya hwekura no oba na ona ma ye betumi ahu se ade yi eso atekura na sa kofi de ono ne ba ma bayira nkale tinti o ade nyankopon wa chenkwa ye dai ono won fetire ne nwene o de dai enti mo be ma nyira ye no mo keka sa na adwene be ne ba omutiri mo de yesa ade no me dwen ho amente ase ene je se court ne be kire enti court no mo de nyira o mo ye free say mo yesa na mo de fear and panic e ba ye nso izie ye nam kura na ye foka na esuru okon me kwa ye mitimi jam be ma no fie kwaro akofa ene ana wa kire me kwan afa so agya ade no na we bo ho bai anti misuminya aya kire me se wo fa se wo kire wo fa se emra me ba be foka adwuma no me jira ba stop wana me kai say ye man fa de ya ntu fie dimrika ai odi o da kro da obeja ba ko no obi afa no obehu se nyankopon wo ye odo pa me de wa ba teche na me de ko share di freezer le ko ya aye say chireben aye block na mpa ma de se na me fa madumo en se dia dance die ni aye kese wa dance die azanya me aya mawa hwe azanya maya DLFM 106.9 ti se dia o se bible ka say monfa adekora nyina o se monfa enuane nyina mra adekora dem santi se me ba me fa madwuma ene se man fa ma majano adekora dem Malaki chapter 3 verse 7 downwards no kire sa woni so fupani na ehia ti no ya wo ka bible mu de se menya quotation ni ma o na esi so enya we bonsam se no ni bible mu pa no wo ka si say enya we me ka se ka se body ento aso mate me da se yentu aka se bo no so a na ya da so we gina mu ofifi mantem na ho na akopie ho no ma ne adwuma ko afranse technical and then vocational institute is ya make say
adusuafo mako eye aduasa na mo ye se meke so magi wonom makopie mu wayaresa bia ne nyina ne so makokodi aduane ne eye edubone wo mu akoye nsempim potem honom na kan ne nyina kire mu a ene yankwara ne hyase so mo kekam ne mo yefunu ye ya no mu sum tiatiam saa na ne nyina ne se mra ba saa na ne mpelifo mo moden epeja wonom kopie mu adwuma ko ba eye Salvation Army eye polyclinic se ne mo nkwae ne ko hwa adekodie poten nam so a ene mo ene me yefunu ekira me yefunu aya dodo na ba Facebook no so a DLFM 106.9 kese pictures ni gwo ma ba ubenya bi na wahwe anya asem kuma akra be hamo fresh do de da ho tim kaja na oh awre ho pa ba Facebook so na ba DLFM 106.9 pictures ni nyina da ho ma ba ubetimi anya bi wa ba ba ye said e wada ijage se edwane na wadi no poison nti oh wada ho tim na kan ni kire ma ensam wa nyina siye e wa mra mofra na ne lunch time emra so na se yama break dia ene omo kwa kopede ne abiati na mo kwa na se wache wura bi ne wache oh aye twan na nkwala kwatigu se ne aha mre nkwala tuto bi didi ya nche bia na ne ba kwa tiam se yei meyam oh na fofra tiam sa ne ne aya sa agro de dimu sa mofra ma ko babura duasa ne obi ada ho no mo atim ne yam etwa na enya se mekuma se amekese penifo peja nko mofra nyina ko piem adwuma ko eye ba Salvation Army eye polyclinic omo egusu eja hwe honom na krani chema ese amekese ukopiem ya sabe honom a penifo chema ese amekese mofra no wonom ho ya bibia dadin a wonom epre won kwa se mofra beye na wonom etini enya won kwa no manya omutiri etime dedimo na mra eye physician eye assistant physician ede ma eye adwuma ko eye Salvation Army polyclinic no ne din ade Daniel eye ejapo oni samtrofo kasa na otem say sese ye kese no emofra no enkwa na ye sese bia mo da no o mapo mu den no nya magusu a ekunda kran kadma wo mo na mum wono mo atwen eye lab results e beba bontin mo hunu say ene emofra ye funa keka wono mo no ene ye kokwaduro no modin anasa wa kire mo kodi ye nampa eno na egudu wo mu a enam so mesi amekase emofra ye mo ka wono ma ese mo kata mo nyina egwa ya sabe a wono epre mo nkwa na se okam oka de kosi say ese amekase no o mo twa se lab no ba bontin a na mo behu kwan enam so a emofra ma akoma akobabra duasa no wono mo nyina yefunu ye wo mo ya wono da ya sabia epre wono mo nkwa we ni sma wodo a eno so efiri ya adwuma ko afranse eye technical and vocational institute ma dia kase boy de mo ntiremo ede esomo enani mbrei yanto akase bo no so yankan Ghana for messages ne kakra e wo Facebook no so na Francis Nate ye brapa ne se bibia hye ye die aya na wache mama Selena Nate amayen ene abusua no waso Okogyeabour anam se yes ana wasekase bo no demu pa wasekase bo no demu pa ai watama community 25 do wenya ene ne potamu wasi jai wasi dia kase bo imoda sano manam ana wodo insu differentema ana wasi bo maye nyina yenkambom na minka ho asem ana Philip Lanti wasi Ghana ana piaga with the frachimo asafo ana wasi kasebo no mode pa de wode kan de bra mintimi kan mo pa manyosem too much na ha na bia wo kan bi kakra wasi oh my Ghana everyday different story bibi said de ayana abawom baba bia de fire no minka ho asem sa de na wo ha ma adwen munya hwensu ni ana Lante de baby no oh my Ghana Ghana ana Kofi Parliament wasi kasebo no loud and clear pa ewo agona bobikuma mo yarase ana Ernest entry and wasi ono so wasi yem forget NPP na yem forget NDC na yem to aba no FMA Jesus Jameson amen Kwadwo praise him hallelujah na Jesus wa kojina nyankopon Yesu ba kwantankuru independent e Ghana ha enti say Yesu so ba press conference ana ebusa nsento ono so no movement na obetia ni logo e den wasi wiriwiriwa so ni wiriwiriwa de wo nsuwe mu yi red fish nti Yesu bete party and slow ni symbol no ni logo no be red fish okay. Ghana for be chi no ne di banku a na Zanabu Adamu ana wasi so sad ana Philip de aba na wasi frequency no DLFM 106.9 emu depa ana Ernest entry was no size ana no so wode abai said no size dia na ye mo enfemuram wo Ghana cocoa board
na wapani power no ana eda Ghana Cocoa Board ano se chief executive officer wapani Joseph Boahin Edu wade atodwa akyerem se wo hwe 2024 ya hyaase abosome na ye di nkan no a Ghana ye nkoko no akofo ma akyerɛ sa mo my Ghana ya boka twitwiri die $500 million na ono de won fa so bo no ebo bia se Russia for ana wia Ghana Cocoa ni nyina edekro ye ansem we na akokan Putin besa trole tesesi abete mo wonen na mo hade mo pene ho wapani Joseph Boahin Edu wakasa no wo kyerem se ewiem nsa kyraye wo se bad weather condition ana eyaro ahodo a aya na eba Cocoa so no so ka ho na emom illegal mining so di mo ntintiman na de ehadwe asese ya Ghana ya boka pa ma sese ye Cocoa no ye hunu ba bia de akofa na nyina no ene se Russia fo a ewo Ghana ha no mo no a wo mo ne Ghana fo na ye adwuma no ana wo ma wiawia Ghana Cocoa ni nyina kwa akwato no black market enu ntema Ghana ya boka sa no wo se we no ehadwen enu ntse Ghana fo sa mo te sese ye Cocoa no ye hunu ewo dwama so a mo tire mo nsara se mo ye si dadako bonkuto no a ayana mo tire mo sa de akire ye Vladimir Putin kwada no so Russia fo ana ba be wia Ghana Cocoa no edekro asemwe Guinea, we have some Russians there, and then in Togo, and they are buying. They want to buy the cocoa spot. They sell spot. They have nothing to lose. They don't spray. They don't buy chemicals for farmers. They are not providing any extension services for farmers. Nothing. So they can afford to sell spot. Once they get the cocoa, they go to the market. They can sell at $10,000. It's not our farmers. We have, national wreckers in this country who are buying from the farmers. No farmer can smuggle more than 100 bags, not even 10-20 bags across the border. No farmer, because ordinary farmer will have. Yeah, we've been arresting them. Some have been in prison. And the minimum distance is 5 years. 5 years, but still they're there. It's not from April to September. That is when we are migrating, transitioning from the main crop to the last. And we felt instead of letting our farmers suffer. But again, the national interest versus public interest comes in. You have people coming to buy. Anyway, Chief Executive Officer Emma Ghana Cocoa Board. Wapani Joseph Boahin Edu anokasa ye. Na enwachi na wochirem se ade ba kwa nka ne re fie na esese wode tato bad weather condition. Won se wi mu sachira no so ha de papa na enoka wo binti na se Ghana Cocoa no ya boka se sram. First, you have the structural problems. Climate change, of course, is number one. And then illegal mining. Then, of late, smuggling is also another factor. But what has really affected our production significantly this year, yes, our production is down this year, very, very down, can be attributed to what we call a Nino effect. El Nino is extreme weather condition. It's extreme heat waves generated in the Pacific Ocean. And depending upon where it is blowing, if it is, moving across dry areas, it will bring dryness. If it is moving across, water bodies, it will bring wetness. Wapani Joseph Boahin Edu wano ana Ghana Cocoa Board wadano nensem anodi atodwai. Ye twa kase bono so ane ye body awuramu. Ewo Aveno, eno no ewo Okakwe South eye mensenenum. Eno no ehyenkrabu premantemu asanade hye te honom ekiremu a. Wọ́n mọ́ akwan potem ho nyina sai kura jesi amekase bia mo fampo no ehun ayeden pa na de hye ne kasa wọ́n mu kyerem sai titiri mpo eni baabi kakra wọ́n ma fa ne de yakopiem ewo sakre potem no ma eni etre kwan yeda ho no ekwan yeda ho no a kyese kasa ahodo fa so no ni nyina tete apansa ma kyese nsuo to kura mpo ne kan kura kyese ade hye ne mo hwe kura nyeye na ba Facebook no so a DLFM 106.9 a video enda ho no ma oba ubenya bi na wahwe dia ma kyese kwan no be hwese dia nsuo no ade wonu nyina boso ade hye ne kyerem aha wonu mo pa wonu mo kase na mo kyerem se dia nsuo no to a ekwan no so ye ne yeme ne mrukure ni aya ne mamu din ma mo efri se edu pempen nsuo bi mo de ka enam kwan no so a wonu mo ntumi afimpo moto ni ade enam kwan no so ne mo aya den pa nanso ombo mo mode aso mefo so afa nsuo no mo wie pe ene na asanya mo de no na ni nyina sai acha na watwu bia na makọ so makọ esa mo spare pass ni bia e de how kese pa de bra wo ni sentire sia me kese ya ba mo no ho modien na akoya hodo a wonpotem no mesiesie firi sei enyuma kese bebre na wonpotem no ma na ekopiem ho no ma no ye enough aye industrial area enyuma kese pa ho no nya se bukuma ntina ba mra no mesiesie kwan fa ma we firi sei se de kwan na sei na empotem no ma setena ya den no to ansiesie ma ho no ma
de kawa beto ono so e wo machenti a ono etwenim na mra woni de ye kasebo edi nkomo no emu enchire mu nie. The situation is not good, it's really bad. Look at. They've been coming here always, but they don't fix it. You know, we've been complaining, but look at the situation here. It's very bad. It's very bad. So we are only pleading to the government to do something about it. This is really bad. We understand that 2 weeks ago this heap of sand was brought here, and up to now nothing has been done about the situation. Because we are in a rainy season. All this sand will be washed by the rain. You understand? It's not nice. You see, they have to do something about it. You know, you have to do the work. They have to do the work. It's really affecting because, like, you drive here at the end of the month, like you go to the workshop and you spend money. You understand? Look at the situation. It's very bad. Oh, yes, some cars are so cry, cars. Tambia, pushy cars were Tambia. You so well, so that it's me that Hanum said 2 weeks now. Hanum, over 1 and so some but August. And what she and I did say, money. Bad is an hour trim, you money, no more Hanum who's 1 year. Openia on no Franca Trine. Edema and this among your corona or pray a year, Messager Kunya, a waven on Potemono. O Chilema Bomade, Equafamia, a begum Potemos and your Bababua. Nanya Bia was sent but maybe says your Quanda Mawomo. Now, one more Chilema, if you trim up a no damn and begu rob pet and then yet, Messager one Potemonum, Edgenamu, Ediman people among your Koni Chilema, there be on perenne. Emperor free sale, but J or Manunyam, or my banner was one a banner, Sana, or down Yabe goes over the CC, Quanisanti. Wanu mu chirema assembly na makwa yesi akwaya nsempia amafo ni chirema assembly fo makwa yesi akwana fa momode a wanhwe ya chirichirinchi no mbeye e de temu free say kwam do nam so no enya de wonu mani eje hokra. Last time they told the MP for this in Okankwe South, that's Dakwa Newman, but she didn't come and do anything. So Makion, that's the NDC parliamentary candidate who want to stand for the parliamentary, came here, put this gravels over here, this sand. But they stopped him. They said he haven't come for permission. He haven't come and see the assembly. That's the NDC Makion. That's the So they stopped him and they say it is at court. The matter is at court. So we should wait for the court to settle. So we are pleading to the government that at least we are suffering. Any awoti ye aya desia wono motete eye avena eno no Okankwe South eye municipality ni mu a wono mo wanka bupre matemu na wote say wono mekasa oko de ye ka na wia no na ageta no ekwan ne wo court omo say say na assembly nika say MPP aba na wo so na masebedwane wo ho na MPP ni enti adenti na NDC eye obi akwa akopre masebedwa konwa wo ni aba mo be ye kwan de omo mpere enti asem no wa court ntino ma contractor ma parliamentary candidate no ema meye kwa David na ban na wo so na den na wa ban wa bonten na be ye kwan nti ye de court sa na adehye nti ye benya age atena so sa se ekwan da ho aban no aga na sika nyina ye tua ma no wa anye no na individual be se wo ba ye no ye mpene ye se wo ya aban ne be ye unpopular ye ma wonye no obi atabira asem we de court ana court nso agi hwemu musa na de hye ne kan ti we afutu ademan eye Hassan Ayalega no eno ho ente na ahya ase to ase no nti aveno so de me potem umse be me pa na okoma bia ehwo ase no minim ho ewo mi fichire pe na okoma sese nsuo no topa o ene avivia bi basese no say dodo na wa second potem no me ho no mo fa okoko hwese de kwan na ya ene se de mu na beda ho no mo a okon ene both drivers ne de omo na mu kura na ka na kura de yemene dabi o me da so amenti ase o sa kwan no e aban na sese nko ye kwan no sa na tie aban no mfinchi anwotwene wonye na parliamentary candidate enya manyo 7 ye yo e common sense at work yeah na parliamentary candidate ne say e kwan na da ho menya nko parliament na so me ba ba ye me am dem sika be ye yes ye manenye dabi metes asem we 2 weeks ago say anwampo odi begu kwam ho no yeah yes assembly no de sametwofo bi abese sanwana to agu say ye manenye no ya aban wate so no ebeye unpopular na ban ni so nti wantwan na aban ba ye bebre nti aya na ensema ya ye ka na Ghana fo bi free se bia ye bosremu ka na ye ka no ene da ho no enye ye moye tirimu nka nsam ufi ase ye beka bia no wo ho dansedie ewie ne ye kan ho asem na se ye kom asa na agro bi na enye ni eno ne da ho yi enye ni oyiwa ya ma ne nye otom ye beka se obeji aban ni monyam enti mi busa se wenu ye benya judge a wo ye Ghana ni atena so ampa ho na asem no wo no
Oko benya bi atena so, ebenya bi pa be fa lawyers nyina ka ho. Se krom ha de, bibia ne ho eso ye wo krom ha o. Enti judge no so ne ka wo de fa wiem. Ebia na ontimpotem ho bi nti we sei no ka asem no yo mfa wonte ha no. Ontimpotem ho bi. Nti sa na ade no be yo. Eye. Yeah, me nyai. Wodo a. Omo de beba. Se 2024 abato nze da ha ya. Oh, enti ade hye international na sabe omo nwenko akiri. Me te one some last week kura say yes ya bu nipa bi wo ho. Yo. Nipa na wo mo de o musika ba be ye no. Yes nipa bi free assembly ho. Efra ba mu up say yes order from above. Yes order from above we say hwe ne ya mo ya. Who is that order from above no? Ye be ye kwan. You say yes dan yo. Ye kwan ana be nipa fa so order from above. Ye prega na mpuntu ne bi mu afa ne say amanyokuo ne ye. Wonum bi bia nti no ade a be ye be bana amanyokuo na atena konwa so ne nya wonum but enye o my Ghana mpuntu ne daache ne hia amanyofo okroma sei na sa ne ma no ko say yamfa ye na nya nsi format antwa Ghana won say de bia ka no ebedu ba bi no ye ne ankasa no ye be de dokno kwa okroma hwe sankanye Iraq pa na honye down ke be ko ka Ghana fo nyina nkonko tena Iraq because wo hwe African leadership wa ho direct opposite to common sense. Serious. Direct opposite to common sense. Yeah, no, kamum kebe memo na yenya na meboa yen sada me hu no. Then democracy is not for black man. Adia ba ko a wo mu ni se, obi anhya yen so ne de ye pe na mmom. Wo hwete bia ne kwa ye fa so ye hu okroma se de okonka yenya military rule bi pa ne yatim. E na mo hya se yenye de omo kire de yenya, anka me hu ni se nkaye. Wonim se ya dodo. Kwadwo wonim se ade ba ko a eye punishment eye poison a broni de ma bibini eye democracy eye poison because Ghana ye no kiye sama na me man hye da hu Rollins amamu kamebo me nsam ama no a oh na horo wa kane no wa na obi ton ade kwa na damfu bi ko ton ne de ma bro no bro so kwa ne ya chewa papa usumetwa wo masa ne ya de ka wo se me wa bam awia gede na nke ache wo ne wa assembly kro no atwa umpre asra mo me so na mo hwede amopene because the ACCA yi emo yurempa hwia kai emo yurem ade enipa basa akoto abasa ade amanipa na ho ya hin okan ko south apakan ba the Yale News. Ebusia enana dwiyan sama wadwon ama wakwa bamfambra DL 106.9 FM kasafidie so ena nwumre no nsia kase boy so mre wedu se agudie mu nsama woso ebusia ye gibre ne ye de besomo na wagudie mu nso no ohu ne ekọ ene ne bansampi na ena eguyan pro so ye de babesomo na nwumre Ghana agudie mu nsamo a ena nkrofon kroso de latest any exclusives no ya boaboa ne nyina no a ye de ebabe down wo somfo na nwumre eyeme Yesu ano de share Ocran GH the blessed kinintantam so a minsi famna mention semana say e fiem form de mention say emfam fi veteran coach J Sapon na akache na coach J Sapon akasa e de afa Black Stars on o se walk up no de Ghana fo nyina person mu kobi esan say ye born wo USA Canada ne Mexico Ghana fo person mu konom kobo brawo enti omo tie team na chi so omo qualify na mo say ye pese qualify ko walk up na ade ba ko say ma ye ni kon na ye one or see in defensive setup no omo lack understanding am I concede goals and watching so ye midfielders no Thomas Tepa te Kudus Mohammed and Sally Samed no omo nku omo mobo ne ma blaster se na omo bo e de mo mutim wa no ne o se ya nhwe na ya nyesa nyama we nwu adwuma bia na ha ye ne ntuma nko World Cup no na team no say no we are come down for one reason or the other no World Cup omo de akoto America Canada ne Mexico obi a plans obeko obi a jo visa e be ko hono to the Black Stars e do bia the bibia ta Black Stars free but areas are a be high idea a be high kakrane defensive setup no we seem to give away I mean say boss bia we don't have to do it what I say there's no perfect understanding between the center pair and football today and our sport today communication is very key.
veteran coach Jay Sapona Busia watenen kana na wonim se okopiemo Sudan national team na kachia former Black Stars of Ghana player coach Kwesi Apia ne coach when Kwesi Apia still na no odi dwuma de ma Ghana football ESCO member na kotoko interim management committee no or member na okopiem group B wo CAF World Cup qualifiers na ebona o lead group B no wabo 4 games on lusu bi na coach Jay Sapona kasa de afa Kwesi Apia on o se Kwesi Apia no yen de na mom ye jojo no etete no mem ha na ode yan blasters ne to ande wakofa Sudana ode omo boss amone mo odi omo bono o se obona baso fo adwuma so awaye na o san so e bomb pie demand dedending se onfa Sudan and qualify for World Cup. But see, Bible, you see, a prophet is without honor in his own country. Because see, a judge of that way, I got that plan go guy coaching. And I don't know what to talk about Sudanese way. And to me, the Boban Fireman said, I'm going to World Cup for the first time. The first of the name of my bench on board some kettle. And you know, veteran coach Jay Sapon Busia watenen ka enso ewo na yada so gina blasters in sensemnuma Henry Asantichum kasama for penny adema Ghana Football Association wakasa or say aba blasters ekobobola according to Henry Asantichum no or say Black Stars ekobo game nyama bebre wo mo ya omo mane mabontin or say bi ni say omo jijiska edifi players no ede koya ye de ede ma orphanage awro any children's homes awro or say sanyama ya omo ye ayi omo mane mabontin Bobola, there are a lot of things that we do. A breed pino yentuja yejiska players no anano yeko mali ora Alex Asante Asia team captain and some of the senior players editor manim the need to realize whatever they earn it was a community a benefit ye donations to children's homes alaji guza ubisana obeka cho ye donations to children's homes ye jejeje man tedisika e dey about anano ka nyoma ye list ya ye koto ye meme ho no mbeji sika no Henry Asantichum ana watenen kano na Henry Asantichum ayembisa wondra na Black Stars of Ghana team after say ye winning yen game 4-3 against Central African Republic no ye remu e Komfo Anoche Teaching Hospital e Kumase na Henry Asantichum mayen chiremu denti na ma team no e kopiemu Komfo Anoche Teaching Hospital. Say decision ya ye take here say ye be kwa kostra Komfanochi ni akotie omano di nsem no. Na eba ye no so ye very critical. Intino time wa eba ye say e wo say ye call home because you do kumase if you da homachi. Na brain ni hobi bri ya ye de be prepare abo Central Africa match no. Na ye sorry anopa no. Na ye hwe time wa e wo say e ho no aye bibi. But one fa wanimu anko na wo de se be wano asem keke koka. Sunsumu ntachire tumi Harry Asantichuma kasama for Edema Ghana Football Association abusia watenen ka chechem ni antiandra team no visit Komfo Anoche Teaching Hospital Eremunsam ede amao Bernard Tekpete Oman Ghana player okopiemo Moldova League nima osina kan Edema Bobokwa ye friend Ludogret Rasgrad na abrante de asa wayo obi bone Ghana Black Stars no shego bia Edema Ludogret nanso yem freno na yebisa se Bernard Tekpete aya wo ho a ofele bad ana no say I sometimes no ofele say in the yen treat no unfairly or say ofele say ne bono enko deserve collab na mom no unfairly no yem freno na mom ni nyina mo no emu na bem onsan so emane affect no ogidi say with time and season no ono so ne mrebeba. I will agree with you today, talking about unfair. My dream was this is one thing about me and me, talking about time and season. I can say your time, say season bar, sometimes I understand this kind of stuff, but sometimes when me feel say, oh, you are performing, you are doing everything, but you still don't hear your name and I say, but this doesn't move me, moving me. Bernard Tekpete jina o kan say e move you and how we Mayembi sao adan where did you be atem ewo efe ho ana wa attack Blasters coach bi pen so omomfro enti na ma obola obo nyina chi hihye goals nyina chi no omomfro no say oh ono de sasem we no wadi akire ebi so obi wo efe wo say adan mayamo boni bi na momfra mi ana eno say oh efe fo na ka chen say onye boni bi ai na mom no ye fantastic guy no nim ne enti a omomfra no with question we macho ewo mimi side no minim bebi amako
jina anase ako interview, I'm always careful with my words. Met me aka say me ko jina baby nkan bibi enchire entia GFA penibi ana coach bi ana I can vow to this because I know say I've not said something like this, but even if I've said something like this, crap, I'm human, and for the person to let you know what you have said, for you to apologize. Bernard Tekwete striker Edma Ludogret Rasgrad Moldova Omo league no ana waten nka na abusia ade na ebi asesi biebo uko PM Ghana Premier League no 1 game ekemu match day 28 game aba na wie na uram Theater of Dreams the wa Dreams asi achi atu abo meka pole nwotwe emo matimu ba ko na Ghana League ne de se obi ka cho se league ni be ya sini hu ye league ni dia ya na enye na okun chale ye league ni okun ompanifo na say league no why na show be 8-1 we dream sesi asha why o wa sha RTU 8-1 so we senior team na one player share 5 goals ejani mboaten na match we won report e ba ne say na RTU edi omu players ne ka 5 month inti players na nkobobo no e na RTU fo na nenam e na omo sisa town boys any players e na omo de RTU boys no edin de two players ne so na omo de omo kobobo which is illegal in FIFA rules e na omo akwakwa yesa de ne ne okona the last time ayehu bi wo Ghana na Enquires and Ash Gold 7-1 yes this year yedimotu ono ma yedimotu omo ebi na nenso asesi no na omo yesa bisa nyama fun tantan we wia na mpenfo na be ka chense countryman songo ne nsentwe for ye ka agudie mu nsam and yesa league no FA president ni timo FA president ni team no kwesi nyantachi Ketokreku yeah ni team no ni team ni bia ni team ni Dreams FC ana omo ne RTU akobo sa game we a omo akwasho mu 8-1 okun wonimu say sesi ayekese RTU no league no omo nya frim because omo na modato and point omo no omo hia point ne mfa anya hwe but baby Dreams so da ne nye they said they say ne me dey who say chop Dibida na mo ye we wia no ma be ka ken center for say ye ne ye say league ne na chance empam over point nya hwe nti Ghana league ready okun am say dey aye no anya say obi na eku antwi o ye ne ye boss ya ko no ni ti ya sabe enyama fu tantantan we okun company buy na mfa ni sika mbeche league no ensem hunu kura mo ye nyama fu sabe tantantan we ya why na mfa ni sika mbeche ye league no enti na league no mo bo mo nya sponsors na chere say Dreams FC no omu ni mpa say opponents no mo bo no wo mo enye registered players omu ye town boys frefre kwabo na efi baby efi baby na nya FF4 na omu tima enye omu FF4 mpenefo na enye ba akutima enti omunim say saade no maye no is illegal against FIFA rules but say ya petimbi ya mapeni bi team nko relegation ntino ya buana manakem ena o makoye service ansemfo no na omu wia no mabeka say an countryman songo ni nsentwefo ena ye kan league tantan league basa say ena sponsors ma ba muana mo say league no yenya Dr. Kwaku Frimpong Interlies no money Ash Gold e ko fixi game 7-1 or 7-2 ena omu born tro kana mudimo 2 teams no enne akwa ba na Musa ye biem no enno na Musa ye biem na mo wia no mabeka sensentwefo ne yesa abakan sa ka one match is one match no mo wia no so that one match ne de oko na wo de akwasi ada obi ama na ni nko bechem United ne has mo de mo be hu ne be ya sa agro no e ho na be hu say keep be ahura trabo mana twatwam ko abakan oko mo na mo ya sports media ba sports ma me naive kakra minimum enti abani say no say emra no say he who demands equity must come with clean hands enti when dia na ho ebetimasie we no say okuhwinsi because FM pen for na team enyo na mkan say match fix no ai na we dey efi na ba enti de omo dey Kwaku Frimpong no omo nya ni bia senke yase de mna be adwuma na no kra be adwuma senke Ash Gold ne when you get demoted from the league, we RTU you demoted from the league. Na some more sports presenters, no me personally, ana mini bini more issue kakra.
we ha say no asa musuro binom ti montimi nka ho okunya no de ye nsuro bia e be ka no kre no because opani bia anhwe me ntimi ba betena aka no kre na because enti Ketokreku a wo ye GFA president ni team ana akobo illegal match sa na ma kwahye 8-1 no okunim me say fa microphone ana tell afiba bi say keeper na boni ma minti afiba say ala keeper na boni busa bakan wo be ifu pa na keeper dem wona 8-1 wonim afiba empenifo ka say me say otumu a owro wakawa no efiri wa beti entwere mo ache won ma wro mo kawa na mfa wo mo nsa no ha wo mo de fo mo beti afo mo ko watwe afa fo ana paripoli 8 ai why say anko ahye 5 goals say mu hu de besi de ne last match na aka no wa hu ya me yadma afro ni de achi na be hu ba bia say the Ghana league na nka sa ne udo ba me ka chance and draft for the NSA league because eno apaka mete say as a teams be has of folk kraka ho or more prepare for I think relegation or something has yankopon ya adom no lusu a of relegation of lusu our film entinanka draw cram wa no nanka these two teams no one also e wada relegation line so this no olusu game we otumi kwa relegation man olusu dia ati you ready okwadada ati you kodo no o jemu na wa diska okon we ade ni free anti ekwan be se be ka so o maton ati you there on 5 points nya no wa free mu dada nti dia kan e divma me ni bi top Ghana football mudi we football football be abakan wonim kai abakan okon ma mini ahoma no ma wo ne Ghana for me sports no memem na one Ghana for link komo yemfa no enye sofa ne yenso sofa me pa cha apaka de nsam aba Ghana ni fre na kire wadwe de asie ne because se obi aye bi amena order relegation me ya dimotu no team ne ya gu no Enquires ne Ashgold ya gu no match fixing say ya ne ya gu no ana Dr. Kwaku Frimpong champion ya ban na fiem football ne ba Emmanuel Frimpong and then Enquires when ya gu Ashgold ya gu because of some match fixing ni be say ya and the issue is and namra game ne ba be so na no pa no say me your story RTU boys ne say empen for the omka 5 man yentua nti ball no mo nkobo ena RTU Piero Abubakar Mohammed be catches yamwa sansem ngu na game ne be ba so ena RTU for ni nim ni omaye enim ni omo na engineer sunti no ekosesa players are omo nya registered and then sound boys and boys be omo fi baby and omo di omo players ni din atoto omo so which is illegal and okwa Ghana mremu impersonation to say me say me po Okogyeabour akoya de ama me Okogyeabour no charge me minti no na makofo bi foforo na me de Okogyeabour din ato so ama to say me koye ebia me program me pe MC me say Okogyeabour me MC ma me Okogyeabour sika wo se obege me no mintu yanti no makofo bi foforo e de Okogyeabour akoma no e de Okogyeabour din ato ne so me MC mfa ma me eno bi na allegedly as kwesi nyantachi kwa ya say defrauding by false pretense eno bi enie apaka one Ghana for link komo ma me ma numbers no 0534050199 sofa na yen sofa ebrana so 0534050199 and 0593406565 of Refaba apaka. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Mini Oko. Me pacha woni apaka na ekasa na de me ankasa me call relegation. Apaka wan kasa tremu ye treme Dixon me kasa fi Bechley. Dixon yentie we ni akos wo football no mni o. Hwe apaka me so atam be kamen kasima me no nsi ansa. Ni ekos wo football ni nara. Ni na yemfa ehwo sobo no emo President Akufo-Addo. Nti ameka ne say asoma pani betra we minding nara hwe nsem sa di wo betime wo instructing a minister of sports obetime instructing so on tele tan committee for thing na kwasi ayi something na ayi GFA ni wedi nti omo kasa ntwe sign anase ono tena sign ono mwani kemi so ono wuti so apaka asa me ni ka obi ni tumi wo Ghana aso beka GFA ayi ketike kwase mo apart from Akufo-Addo apart
Obi no to obi to mention sports minister. Eso on show letter. Eso come a FIFA say anything no aye. Wa anya sa de e football e be say no. You best support foreign teams ha ko ti we. Yeah, that's it. Yeah, for. Mpacha odiri baby akasafi. Me mucho me mamu good evening. Good evening. Ya je so udini baby akasafi. Apakai. Wofa. We as I say keto kreku ode your friend saying FC you know 2 o'clock. 106. I saw the 2 o'clock near demo team ni na because I didn't know my and same day ni me da say. Yanso ya da say ewo. Ofra for ba yenko. Mpacha odini baby akasafi. Mpacha Dixon bada akoko kujiji group am kasafi de curating. Dixon ni akwaso we football no muni o. Apakan na de menya we amena okase de sana obi kan nka ate na yen hye nyaadwen. Apakan won se na video bi na obi kan be kasa yen. O se Ghana no keta se de po ya ne kan ni o te so no adol ne se na akoko no ado abenu. Eti nyama sabe ya me wuri se no mpenfu se bia na se de wunti kuma na atuntunku. As good ne we Enquires. The same meeting another day order that. It is oh how you forgery winner what the other points na you should be better. It is out month and maybe very egma. Bye yanso ya da say ewo. Enti unso betima friend na woni apakan di nkomo de akoso yi de because atu obi sabra na Kurt no ye GFA president. No ye GFA president. Omo Dimotu Ash Gold totally any interlies. Ade na atu ono akasa ni team. Won frɛ for ba. Mpacha odini baby akasafi. Ya so mi kwasi kunu mi kasafi so tio. Bra kwasi yentie we. So de you ni so GFA ni de so Ghana keto kreku no no ngo for na no omo say Ghana football no. Na first call no ba no person all link football to politics ni de me frɛ no me ma fan ko okra. We ku fra do ni mo hwe oni we ho hwe keto kreku ni nko for na no ma sheda no ma ko bo mo first match ana mo person mo ko Ghana football ni match no mo fan say Ghana football then be ya kola players no mo wo future no o mo nyina no mo future na aka na so enye ho na nyankopon o hwe enti keto kreku ni man nke no o mo go no o mo nja sa na Ghana football no enko ye medamate yanso ya da se Yanso ya da se 0534050199 0593406565 wey obi a onye lawyer kura tabiri GFA ana machi ko jira court wa apakan obewi ni yeah obewi ni and oku the issue na assesi aye kan ho asem no the impersonation. That's right. A crime. Yes, and Metie RTU omo captain sesi our granting interview. Oni yenuan Hot FM. Ese enyomo players no registered players na boy frɛ kobo na team no asesa players ni din di ato omo so. Why na kwala also? Mpacha odini baby akasafi. Mpacha your friend Francis Mekasafi come to 25. Francis yentie we ne akoso we football no mu ni o. Abani mekaji ba myself. Yedi kama minchia tifo na minchia mimi ya tweni Okogyeabour. Moni adwuma. Enze oma we na nkasa no mo problem o man wo. Ha sama hu anka mo ja ho asem kwa ka da. Ma sama ho yam bibi be kosoro. Eti se mo na o ka asem no. Na mpanimfo no sabe katra mi nim se ebi da mo da sum yesu I don't know. DLFM 106.9. Abani leyen fancy na wan he ana matra. Abotre. Yeah, that's it. Me pacho went me enyina so yemfa afrefo no ebiem. Okogyeabour. Kwadwo. Wonim. Dabi. Ade ba ko e betumi age Ghana football no nkwa. Eni se league no ho. Senke be ya o mampenin onfa ni nantiam. Wonim se FIFA rules no. Ehu hia sa aban tumi de ne ho kɔ follow football. Anu ntia no mo ye. Enti wonim ontiam na yengu league no. Yes, me dey sana me go say. Bibia say ya bibi nyeye. Baby Ghana league na du ne Ghana football ko no say yengu na hyehyɛ na foforo ko forget it. Wo dey ya me ya adoma last match na aka na ye bɛbɔ no. Wo bɛhu de bɛsi krom a. Me say kwasi ya folk. Obi ama na ni ko bechem. Me has a folk fan. So has echo guys na me ne bɛgi efiri say ball fu na mo bɔ no. Ah?
Sabon tantan kura se bon no mo bolu kroma sei no. Omo deserve some ball league ni bi. E dey mo free my safata now so the baka say yen save house na house in Car League ni me free some more supporters. E dey kroma na Ghana football na bedu de aduro no. E dey mo mayen ka no krantra ya ho ade na nye kotoko na be ko relegation yen no kwa ma ne nko. Do no mo in the league na ba ya na do wontiam na yengu no. Offer no follow from yengu league no. Ne yen nyampa ya ba bi ntina e tire no FIFA bane ya na cheche ne san ba ye besua nyansa na ye ne ye free say de yakọ ko me de me BP yakọ so am tan kra o say na meja football we say every Sunday ya na mete park so na me nko bio because me kwa de me hu no last two seasons as I Nhyiraba Accra Sports Stadium we be share house 4-0 e wa Accra aha ati we ya on call relegation tino na say has done ho na Nhyiraba save no nti o be share no 4 some say 4-1 e wa Accra ha ono na o be share house 4-1 no e won kan no ana obi a share no 8-1 na ka kira o jana ho ma na be share no 4-1 wa o kaka yes if evidence bra na so kura he nya na team na nim de ekọ evidence ben oh masa me so mungu league no na ye nyai bo. Okay, sir, apaka ma memusa. Sasa we are registered player. O picture obi bia o. Obi bia o system no. Me pamucha mo amo so mo pe Ghana football yie no apaka kan ho no. Me de me de be Ghana match de. Say ade ye Ghana for match. Kam de be no apuna. Me kan de bia mo ka se me di agro. Apakan. Mo me enko hwe match no am boy no. Ni hwe players na ejire mo de ma RT you no. Say eye won no mo pictures. E wo mpanimfo nkrata mu ana. Yep. You see, me ana Kwadwo kan mampani wontie. Oku, ni aya ne de me wontie. Me supporting ya Nhyiraba kan no. Na FIFA ya ne say no government interference. And the various federations no ayomo kebi na ne omo pe na omo ye. And ne omo pe na omo decide and it is one thing across the global football no. And FIFA acquire no association is show mine as an answer no and this a government interfere in their affairs. And an yomo pen or moye. Okay, yes, I am away now. Cocoba, Nedi and Guasin Abasia or mine so. Or Connie, my father in chat to any say. Bisa was a Ghana, walk up on Yakwase. Yakwase, Yakwase. Yako most trails of 4, Meboa. 2006. And I 2010. 2014. 2022. 4. This success Kaya the Koya no. A do one of the bind this Kabam Yadoko. By a Korean Nesicam by GDF free with the Aban. I said, Quahifa. Was he a buying new coins? So, if the cat was a buying new coin because a buying new coins not know where I football and Semu. Debut. Now to Chroma Ghana football and then in Crabupimanta a Accra Sports Stadium, Bonya standard, the 20 boy international match. Make all no more last 2 months and who not done up to Obri. Yendi Park a standard, Kumasi, Yasabon is so agree say ya. And the place na born almost na pass boss embra Ghana man penia be dey Chekoshia Blasters Sir Thomas Stepper na this ready how they to his excellency animu say omunye stadiums awodo o man because ne aye wo nyina nye standard and F na sika ne pa no den o mo de aman ne kobisa FIFA say hey yenka F asem na omo ye autonomous na omo ye den omo ye autonomous na enye FIFA na ye omo sa yengu FIFA na ye omo sa but baby adu no ko say ye be transmod de bi on be je anim guase abeka o man ne de ene abani ntie mo no omo ban ne apakan match no a Ghana ne Mali boy and see about no Mali me bisa nyansa sempa ne bisa question e be ya and Ghana for say minim nyansa pa o ma mu judi dada that's right abagan oko match no aye ne Mali for no ko ball so no ye ball no Real Madrid park no so anase ye ball no Mali ya African country Mali African country wa sa stadium ni Africa Africa hwe we me be kan obi be som na no se wo de baba ya ra no anu ye ball so ball no etoto Mali de no ho a wo ho ye kan ni play e say ne wo de hia wo besi ase etoto easily go na after the game no even yen coach ne kra kan say pitch na ye ball so ball na boa ni team no and Black Stars players ne bebre na kanfo pitch no mo ball so ball ne say boa mo enti apakaye me dey me bisa wo enti Ghana ha enti si any football team kra na ye den say enti na make us ade no ko yengu no that is only way no kra wo mu ne say and oku ball no mo ball no kra say no mo nya film
Nhyiraba league yo mu ku mu bebebe say na da league ye di echi ebe kan sama me bedu ba bi na be funa bi say na da league na e wo mu no ho bisa say press na nkasa no wonno mo asetenam eti na ya tam 5 billion akoma Black Stars bisa say Black Stars for no omo kwa ko tournament sika se ne de ma wonom na bisa say players na mo wini match a mbo no sese na ye sen na bisa say leg no players na ball leg no monthly salary no so ye sen me de me ball no me penti say nya sa question abusebusa me ntim musa onko ye ni mre say be ya football e ye ni problem e na omo anweche wona mo ho wet o man ni sika enti na ba ya ye nkam 210 time obi ampa ne ba bi mfa partners na ya ni omo di ye football na tela e ye nuanom bi adwuma ano no ye nuanom bi carry na omo didi agro no ye ni brabre tela enya bibia nti o ba ye nuanom bi carry e na nkola na aba ni bi carry no no omo decide so ye nia ye be ye ni ye di asesan ya busu ya hyebre e na mpenefo ne tesoro e na omo destroy the career of ye nuanom no e no nti ni ye ni abre anya hwe na football so omo say na omo ana omo di omo sika ye but ye nuanom bi carrier and omo didi agro no omo say no everything about your football I say atitia proper some to the level say park e be boss ball kra okunya nya bi a whole country like Ghana ya ko world cup makoma ko 4 for other countries na ko hwe ne a omo de omo world cup money eye pram keke okokra ye ntumi enko campo okobi why na ekobi say say sika no omo ko world cup nyan na wen ministry no why na question omo obi anka hwe nkyere omo ye kwa World Cup na appearance fee no said the Brazil for ne die no sa na Ghana for nso die enso ye de ye fa ma every Ghana ye de ye mfa nya hwe ye chema ma ana hwe no ma ye football e wo kroma oko ye nya ball no bo na anti you there ye jam no mo cost scot free with sadie we o ma ye na enka fe ni medium ho ya papa wonim say enene na nsamehwe Black Star match ne wo baba yara no me nko am hyedam madane bodamfo na me bisa mo say enti baba yara no sese no enye sports stadium ne wo adane ba bia yesua helicopter twi ana because me mekura ase ye wasakora park ye busa ye no ye say ebre bi atwam no helicopter be see so ntine ho na adan aye sakora and I wanted to know say baba yara no sese no ye mobo wo ho na emom no eye omo yesua helicopter twie na besua wo ho na because park ni so nyina tutu so nyina tutu and say na Nhyiraba ka ye ni FIFA standard stadium ye boss ball but okun kwasipon na kwhwe ni president Kufo ye ya ye di host to AFCON 2008 akamura atitia pro pansam ye nyeo na wokota tamale die na atitia pro pansam ni nyina ye jato na esei Accra ni Kumasi ne kra no hwe ni state Accra stadium na da Accra sports stadium entumi host to FIFA standard game bia o me say last 2 months na me wo ho ye kwa peki obi wo ho ye wura main gate eko inside the crampo a ye kogina you see ho nyina don apoto obire and so obi ti kroma say national sports authority obi so ye sports minister obi so ye GFA president obi ye dia me the minimum position na nsem hunu omo nya hwe me ka se na me nka se ye nya na masare oba ya ne omo ye ane se omo monthly allowance se den omo tutum apaka woni bibi omo monthly allowance and omo tutum and na nya free president we ne monthly allowance ye 12,000 Ghana cedi enka ne nyanta ji ayesi onya na ne de 4,000 omo ba ya no mu raise mu straight forward 12,000 and o ka o se monthly allowance na nipa dodo se na ye adwuma wa Ghana bosuma yetu omka ana omo monthly allowance 12,000 vice president of the FA ne monthly allowance 7,000 omo committee aye wo omo bonuses omo je ena ye FA president otukwan a o allowance oje o wa ne bet obo ho allowance ne entire FA president ni nyina ho allowance wo ne monthly allowance wo de to credit ni nyina wo we call these people leaders and adwuma so omo ye no omo nye na post and omo de bomb asafo ne and ababia ye football na dunie so opeso hu se Ghana football na gu okon ene se menu de ye mimi se medi ball chiache those days na Ghana for kra na ye ni se dante wo ball mu no chatela mo abresu free wo kra ba ye utumu se has ne kotoko bobo a enye bi ne be ka kira wo se ko park so na ye den ko hebi
Accra Sports Stadium yetumi kwagina abonten kra hwebi ehwo bom ma obi nya babi ntina bisa ho se ye den na house ne kotoko bobo kra obi anti se odogo bi nu abe free gate kran eno no yemfa ye ho adweye hu se league no ana apaga se first no se kotoko pa ne match be bobo a ubenso obi ahye ne jesi kroma da ne kokko taxi driver trot yes obi ahye jesi babi sa ho se ba ne se ne beduru bia ye enyama se ya enti enyama se no ye ne bi ya ko lose interest ye league na ya bo ankane oku growing up na ya ba no na nye kina farmer Ghana Premier League APC Ghana Premier League ni ade ba na utibi ena company bia ye league ne sabi ebomo na why na mfa ne sika emehye saade ewe mu se wa be ka je bia DL say yamfa yam brand imbe bata mo brand why na nse ya omunya betting company bi ohwe hu se ne ekoso ni na wadwane ana ye league da sponsors ko munya but still empen for muntua de sabi ensua nyansa kakra hu se enyamafo basabasa sei na ana ma companies dwane league ntino mo be sakra mo adwen ni awon mo bo ni ye no be ko relegation ko say ye fa president mo won ko abaka tie me kan message bu ha tie ntoko na obi ku ansa me ka say we ba omi akwa che wonom 5 billion that's what me kan no me ka say ba omi yi aban sika dabi me si we ba omi akwa che wonom 5 billion e na o se dey tie obi say mu no Facebook no so we say massa the money that Baumia gave to the stars was his own personal money. It wasn't from the government. Get your facts right. Minka government ding. Uncle Facebook no so na uncle Bob voice ntie ni ye. Because players here and they mama match here will be edu omudin akwa match here RTU fui. Say we say 5 months ni ntua wo muka. And it's a national team ni be here a local teams no awo. What am I say? Yeah. Ena yakwacha Black Stars sika eye fine eye ono ne bottom sika eye yeah. But the question is one more about Black Stars no menka say enye papa se beche wo made o why na do here omo about Black Stars no omo nyina ye so players oh me eye me yase you see eye me yase the local players are suffering now one more aye ye wie no yes sika wo mo ho enti praise Henry in Siabafo menka sa ba omi ayebone that be eye ana menka so akoyi abansika enti opane won so no pe akota kra yi wasum won so bia wasum asi wante on we say what must say enti don't come and then twist obi asem wonim twist obi a on the radio so say woni asem bia kan clear off wonim ade ha adwen wa ha say ni say ye ni ankasa na ya bre na ya ka bia ma ye ho no ya mpe Ghana hanam sa de ya mpe ne ye papa yo any say ye Black Star players no mo ho no mo no falling base players no obia ne ho kire no sa 5 billion no de ma wo no ma ebi kura wa no ni weekly salary kura ebi kura sene sa enti wa mo ni bie no na okon ka se dika ba local league ni mu na nka nkwala nya bi di ya na mo ja akro no na mo bona wa league ni manka mo a ka ba bo ne ni okon o be trouble fo me ka bia to awu di so no wonim se amputi fo ko afcon ba e o mo se obi akra meshi o mo kan obi akra meshi o nanse ya no ko we prophet adum chedua o ana mo kochia no ana mo 2 billion all cities esi obesa cho mo bus e dey account and na metie we your sister station be interview on omo ye body Sumpa FM ne Sumpa TV that's right wo kuma say according to amputi for no mo say omo te say vice president diska koma blasters omo ye mo hye omo ni say ntia omo say omo kura na akwaje I am putting Afcon the Abano. Obi invite you yo. And omo baye almost granting interviews I say in campaign for Kramoma kwa banka bibi nchromo. But ye chomo what sad the 5 billion dia koma Black Stars are omo no winning games krano. Almost abeji winning bonus. You see, it bibi say no more no. In camputi for no krani ye the mom and kebesho mun kramo. Obi anka se mo obi anko ye Black Stars ado. Obi anka Black Stars players you omo Jordan are you ska be na Jordan. Apakan dusu no mo ne pattern no ska be no mo ni. Apakan enye krom ha de won ye te se e man na ebobo na is it Black Queens ana? Black Queens and princesses. Wo ma akoye stranded wo mai bi so a ba bi on beda kra wo munyan
wo musika bi yemfa ma won menye kuro ya eteki jama Samuel Jan yes bottom musika and on the man my one aya this is the aya ka omo boafu no mbi se omo ho se ba ne sentina ye bo Black Stars ne bo tournament aya na local players in them bisa ho se GFA ni se ha na wotia na meboa ya mo leg wa ya bobi wa and is a leg ne ya papa e na oye ni yia e bi ka ba ne sen e na foreign based players Africa have been say Africa countries no mo bo tournament foreign based players nko na mo de bo be dey abia local based players ni but Ghana have been sentina Blasters e bo match local player bia nim aya bisa ho leg na papa nka yemfa ye kroma players ni bi mo magunu nti no mo nim de omo de physical players ye ngunu preko ni ngunu sa leg no ye mo bi okroma yemfa nsi ye leg ne de ya na enye ye ya ya yire ye nwa ye ka no ye nuanum bi carry a o machu so no nti we are fighting for them a campaign for no kwari anko bi anka o ma say but ye nuanum bi carry no that's the reason why anwumre ye ni abra ye fighting for them nti ni omo ye ne de ye besro mo omo njai ni omo ye no because ye football no ko omo say no and e ba ni say ana akoye nim guase and nyame adom akwasi ada wo de adwoada ewi ame no ba betena ni asa be ka the same thing me say akwasi ada team bi an show bi 10 wo de obeka se me kan obi be show bi 10 e ma no de survive wo de ye wa adwoada ye ba be kan oni be chem United oh any teams me say wo de kwasi ada wo fie wo be frɛ me okwo de e be wan say aba be 3 ada kasa apaka o kan me say obi be show bi 10 de survive relegation football baby omo de adu no onim eja bia so Facebook na se ho omo say Vida Akatara ene Francis Nate said ye wo mo descend heavily e wo Prince Henry Nhyiraba afo so no mesra mo fa no bo ne nche no onim ne ayo wa ante abo entakra bo ba na entakra wo wa no eye krokro kokomboa eni akukọ na banko a I think say ye pebi e ma Prince a obetim de ewura na so ma pie ha na wa ti ni ye and obetim so akobo playback what am I say oh yeah ye oni pebi on mo awon omo eye passives ebegu emu ebia enti asam no kra no ontie de wo ka no ne interest amamu nti ye ha ya nya politics wo ha o sa de Ghana no ye yo munsem hunu na amudi sama hodo ha o man no ho ntoma na ye pa na ye ka no kra wo mu kire Ghana fo okude youth we need to fight for ourselves na ye njai party affiliation no let's fight for ourselves in the future ye ndachi ye ti say no until again dey enti okon ye Brian ni abra ye kan ye ka se o mu nyai na ma ye nuanum bia o mo carry out ni football no o mo carry an nkoye enti ne ye ni abre no ye fight for ye nuanum se na be ya o mo nso no carry an o ma tusuru nyama be koye enti o de o mo nsesa ade na esai obenya Ghana ni a wonte boy no abeka kire nsem trefo se mo mpe no kura mo na mo nka no kura ye ka no kura nso a eni you are there na o keka ne open o mo se yani ye say league se na se no mo pe ko bi manu ana Manchester player se na ka GFA fo no ko pe na ba mo kwaje you see ozo mo magana Kwadwo onim na ko ba kura nka ba ya me ya Kwadwo onim da bi o we a ye pon yo se obi akufie ye ko ye metie fo na tie ase se obi afirifie ne ba ye ente sukoko obi anu but ejane adan ya tifita radio so aye tintia na me na me kan makoma no enye nsam trodwuma koma wo eye soja die se muhunu kwa okuma mi nchia mebra peniwa tia no ne enko siotie okọ ayeso an constituency a sun esaman kesi main road ye frekro bi so ate mebra peni Mr. Kofi ayenu inti otie show ni ndenwenti bra Kofi ma mi nchia ondenwenti na mi nchia na wife Sister Mary and Enquires no kwesi Kwadwo ne ma minchi omunyana nti okon yakọ o de legere ni omo pebi omo mfanye mo pakura mo ntwa muti nkoto mo ntwala mo nkoto muti ni obi amfam ho mo pakura GFA ebebia da ne sie no mo nkodwe fam ya banche ni akekadu bisa se goalkeeper na pole mana odi bisa se goalkeeper na pole mana akwa she 8-1 one player and one 5 nani FC bi kwa share 29-31 kro na mebo bi share 29-31 kro ma oni nani FC that team sina yes anyina oku aye omo nya papa biemo eneke nani abobre wa emfa biemo Ogo United after Sadia Ogo United anya papa biemo ani Ogo United ne Kwadwo omo say
2931. And I say, I even had Dallas, they are good. 7-1. 7-1. And I accusing me of good. Anyway, what Mungus were no money. Why, ever warm? Ghana ha obom guitar drum bone na doso. Me makwesa da graja. Ma drum bone ye 70%. 30% no. Papa. Na papa. Eh bone no ye na doso. Na bone ni wutiri manka. O ba adwuma tumi tu be ma tu she edit move. Me mfa mba ma biem. Me dan nyina ofie. Beka. Yam birthday na prohibited. Say birthday be na prohibited. So birthday girl wa ma. It is a 6 months to crown of a bar. Yes, postpone. Nana. They will say they are to pending. Do it. Mamma Cabro from the car. Some number of men are making team of an American. That's it. What I say? It is a baby nose or more or chinos or up on the weekend. But I said, the boss said, the birthday was still come on. And when you are Afiba. One on the say. Oh, yeah. Somebody say, you're born, Miss Minimum. It is a birthday, no? And you postpone them, my prohibited. I prohibited. As some yeah, I can't say a quack yet. You are the Okran. The Okran. Baby, antennas will be doing the hour, baby. Yeah. Now, what I didn't get the Wamba. Miss Ramo, I some way of fire settings. Fair settings. But all of them crowd their birthday was still come on. Mamma free wants to be a more no. More life. Oh, I said birthday. Say birthday. When our family send him, minimum now, five boys. We are here to make you understand the birthday will still come on. Wow. Said you much if I see for 2 years ago, and I bet them to call relegation. Oh, they're doing to them. Me send him. That said, Debut, Mobian Cano, Muntin, what they are memorable. Say, requires I in Pabon for some. And the Okonim, Mamincha, Mama Lumba. And maybe China Pa. That's right. China Pa, and go pon cost 1 crown, so not going to see my any papa dear, so you go pon Castle and your moccassy if we say. And you want no more. Anka kwanya we bia nanka yenya nti yankopon koso anya wo mokese na wonto supamu wa musunamom sa birthday ne hu sense am kweke kana de baby aha ye kwa ho nti baby nsanim me kai say no obi di ne birthday wa hai me hu de awe kwa ye we ha no we ha ene benkum le fa nyina ye ma na bia nti na wo de wudu de wo so ama bia na osiesie no ho abia bia munnim o osiesie no ho pere munya botre da bia so an hwe ya abaka mpacho ka kire ewe kwa so an hwe ya ye the powder beto anu fie o what ya me ma sanwa se wonti na wa ma because onnim de betuma okay mo ezi akura biem adwuma no he 100 over oku na onim se na minnim o so di sie na minnim o hwenti mi pie me ba na ya say na madam birthday na me say sa na madam na ya ono birthday ono cake ne wa eti cake ne wa e chese madam anka wo hwi ya njire da unya botre pizza bi na mi hu ya no so oh apakan ayi afiba tie afiba se wo fa ayesa no obua pa di pizza ne niam bi ba dada yen enti pizza no wa ha you ane de wa na cake ne wa ha cake ne de o ane se ono amu asi anya we munya nsa duane no o dabi na say birthday na say koso because nipa bi adi bi am hu ni ai powder bi obobo won say oye akwanfo kura nka wo mo father say onim say wono ntia na me di wi abafra me powder esra na nim ene adwuma no wonya na he ma me bi oton konkonto obantema ana bonyu menu nsia konkonto ni san wasi mo medi o mo na samo ama awachina esimusi obeka ne shina powder no esia enti obebo omo the powder is still waiting so to aban won ya ginentem Zino madam happy birthday to you na birthday no dey say bosom no once you June munku ya de
until Oba 31st June cry you baby June June 30 why sir I don't know what the term say or part that said yeah June class said yeah tebia we dey opekwa wamna 2025 obedi but say cake in you fia and I mean go fie okun we there aside way nyina no yeah wish madam happy birthday madam May yeah fantastic madam bako pe ne ye kan ne say nyankopon hira wenda akwa wa wude nyankopon to nkwannem na wakoma so ade bia na omfa ema na afi no ommo watamfo anifraye ewo ho na afi no ontutu anamonsie ni awode unsa beka bia no enye nhira onkoso nhira na opegya apaka ompai de u bodua dabi na okona sa de okan se sa na bible na kan because okon say bible say anifraye unko wani mo na de wa hia ase de for preaching mame anya ya ni moja ne honam na enya dabi ni ni wie motumfo ne den senior na ewe kwa akaje so ni wie motumfo enya de enti oko when you say ebisi bible no musa happy birthday to her dum pempenso bia na enkofo bia omo enan omo ya yalefo na omo kwakọ padua ne de ekomde wo no mo pa bible no sa na bible no tire no na du ba bi no kro na omo komu ne mo hye nanso edu ba bi Nyankopon man tokwa o man ka se twa mo ho ko emja mo aduane wo ho man nkofo no mo ho akire mo kodiye ti se Nyankopon bo watamfo na nifraye bie kwan to ma de pa bie wo ho no won set mika enti ye ma me me de ka nyina se Nyankopon nye okese se de apaka de kan ye no na mo de koso nyina ndede na wo no ye no wonim se me senim se de me ka no nti ba na so twin bi wo ho a eja na wayi me afiri mboko na wonim se request ma me message wa ha a popular request wa ma message popular request Nanyuma o papa I say o newsroom crowd watabo okay say request no wo pe guru asem wo pe guru asem ti guru nyuma o papa ye die egu achi wa woni problem no wa woni problem no why now me check a backside down on the road I me say una no should I know hey buddy no say this back why woni problem no the eye your back be the problem no you go what you know why woni problem no hey you go what you problem no why woni problem no you go what you know hey the problem no hey why woni problem no you go what you problem no she dey walk checking the body need the way she dey talk okuta kobolo body bast we go chop enti apaka o tie voice na o si dey we di birthday okuta kobolo body body ni kobolo emi adia Kwadwo mbwa o say what we mini ho hwe yenza ni movie me ma me de ma mini so watato pa no we dey tantro enye no na waboi yes na woni so what na o ne nyam no na wo na dey Nanyuma wo pa ni Nanyuma wo pa ni e bia na we no babo bia na mapie sitam kasa wo ntana ho mo de Nanyuma wo pa ni na mapie otwan mi pia na bia obode am nim de and we si se ko hasa wo sa we do okay mate yan rich na mo waya de happy birthday na wonya fie sai eno de once Ghana na ye di birthday at times do na mfie na time ba bonte dabi ya madam de empen for no ba ye no youth ni dia na edi enti na youth ni beso mbo mu mfie okwa I think say eya de bia eya normal aka me shada who reason there but and wonim bibi eya din so bi be boni age sa kire what din fie say what's my din fie say yes now mi we in Canada say ya obi say ya madam fie nti nkaja say me ni media amumu sa mmeka sa na me ni me be da mmeka na nsen me de me kure ni madam fie no eye aduosian son 67 yes nti na wa hwe asientam no say me no manyino eminim na me hwa me hu so ye bo me bra ye nti sa na me da hu say me ya brante no manyino hu say na hu dwene o mabodwese ni mi nti na makaka yo moyi me hu wunyini so afa wunyanwe akenkanfo na ne amiensa medi at the gangster cat ya meet Enquires Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B Ayeswano this year Ampa Kanji the blessed king boys yi omo nti jaida box am abo hydration hey yeah what you for